إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أرغم من فهم وهدك فواني كتاب التوحيد الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بيان كربا فوا تري سيفنا بابوغا جنوا فوا آية كابه غتون أي الله سبحانه وتعالى فيوا اهم فرات الدك بيروتي نومغ واك එකලංග ෆිවා එහෙම් ෆරාතක බිරුවති උමා ඛුෂුඅතරි උමකි ශිරකුග අමරතව තරෙම් වක් නිගතුන් ගෙන්නවා ෆබයින් ආයතෝගේ මුරාද් අග්මන් වානි මිදිය හුකුර්දෝ ගරේක බයන් කොෆ් ඉස්සේ බයන් විදිය බාගේ ඛුලාසයකි ඊමානු ගහලුවරින්නකි තක්වා ගහලුවරින්නකි හගීගි තවහීද් ගහලුවරින්නකි එබෑමිහුන් ගෙහි Allah subhanahu wa ta'ala lobiga ikhlas tari kamayako ekalange lobin furafawa adi ehittawga Allah subhanahu wa ta'ala fiwa em farataka birwati kamek nuwa hittake gahulurin em fon argumen wahadeki git Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala suratul ankabut ga dihawana ayatu bayan kurwa fa basula begotun ay wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idha udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah mistakun ge terega ve bayako ibamihim bunate aharme Allah iman wejjam yaqulu amanna billah fa idha udhiya fillah den Allah ge maguga එබෑමේ හොන්නක් උඳගොලෙක් තහම්මලු කරන් ජෙහිජනම ජාල ෆිත්නතන් නාසික අදාබිල්ලාහ් ඒ මිස්තකුන්ගේ ෆරාතුන් එබෑමේ හොන්නන් අල්ලාහ්ගේ මගුග උෆුලන් එජෙහුණු තක්ලීෆ් උෆුලන් එජෙහුණු බුර එයි අල්ලාහ්ගේ අසාබු ෆදෙච්චෙක්කම ගෙමෙහුන් හදේ එග්මානේ කි ඊමානුගේ අහුලවරින් අල්ලාහ්ගේ අසාබුන් ෆිලම් වෙගේ ඊමාන් වේ එකලංග අසාබුන් ෆිලම් වෙගෙන් කුෆරුන් ඉස්ලාම් දින වනි එම් බෑමිහුන්ගේ මිශාලකි අල්ලාහ්ගේ දීනුග එකලංග මුෆලක කියමන්තිරුමගේ සවබුන් මිස්තකුන්ගේ ෆරාතුන් ඉබෙමන්දා උඳගොලෙක් තහම්මල් නුකරවෙගෙන් අල්ලාහ්ගේ දායිමේ අසාබක ෆිලම් ඊමාන් ගහලවරින් එබෑමිහුන් ඉස්ලාම් දිනන් එඹුරි දිය ෆදෙන් එබෑමිහුන් ඉස්ලාම් දින් දූක කුෆර ෆිලා රක්කල් මුර්තද්දුවේ දීනුග හමතක ඉන්තකු නෙට්ටිදේ අල්ලාහට්ටක අල්ලාහගේ දීනුග ඔයි කමෙග්ග අමලු කොග්ගෙන් එබෑමිහුන්න තක්ලීෆෙන් උඳගුලෙක් මුජ්තමවුන් මිස්තකුන් ෆරාතුන් දෙම් ෆෂාෆිකම ගානම ඒ තක්ලීෆ එයි අල්ලාහගේ උකූබා ෆද එබෑමන තහම්මල් නුකරවේ එච්චෙක්කම ගාවේ එයින් එබෑමහම් ෆිලා රක්කාවෙතේ ඒ ඊමාන ගහලවරින් අල්ලාහ් උකූබාතුම් ෆිලම් මසේ කොරා ෆදයි රේක ඔගමන් එමෆම් වාහදෙකි මේ ආයතුක මේ මුරාදුග ඉබ්නු කයිම් රහිමහුල්ලාහ් බයන් කරවා ෆබස්ෆලක බෙහෙගතුන් අලගොන් මගේ ඊමාන්කන් මේ බාබුග හර්දනා කුර්මග ගෙන්ගුලන්ජේ වරම් මොහිම උසූල් තක ඉබ්නු කයිම් රහිමහුල්ලාහ් බයන් කරවා මේ වර ගිනාන් අලගොමන දීනු කංකමග සාබිත නෝමුගේ මගෙක්කමග මේ දෙෆාවනි ඒ මුජ්තමෝග දීනුග වකි කමකා බෙහෙගතුන් මුජ්තමෝ දෙකෙමුන්දා ගොයික් නොත තිමාගේ රට්ටේ රහමෙත්තරින් දෙකෙමුන්දා ගොයික් මම නොත තිමා මසෙකෙක් කොරා ඉදාරායක්ග හොන්න ඉස්වරියකු දෙකෙමුන්දා ගොයික් ඉනුම් බස් තෆාතු සෞබතක හොරේ දීනුග අංගවාෆොන්න ගොත්තක ඛිලාෆ මිහුන් උලව එබදේ නූනියාමු දීනුග අංගවාෆේ ගොතන් උල දානේති රිසුගු බන්දුවේ දානකමුගේ බිරු තිමාය ලිබෙන් ඔන්න එච්ච මදුවේ දානකමුගේ බිරු තිමාගේ මච්චන් අනකාගේ නුෆූසු ඇස් තිමා නිකමති වේ දානකමුගේ බිරු
ikana tafaadu birutagge terega Allahuge deenuge hukumtakum mistakum harshfolala komme kame kurang ene kurmati yes midenne biru shaytana ene dakka tikan kofiyam meni him baane meni be kuruli ennane promotion en nulibene wazifa dabbaane rizuge nulibene darim bikawane mikala biragge terega algon men terega waraggina mehun ola umedan enna ibn qayyim rahimahullah bayan kurwani kurige sebede bayako khulasa ki rega men ki bayaki rasul bekalun allah taala insanu gata fonu wima mistakun debeka shebe nebbeki imam vejjam buni mihun allah taala imtihan kuraf ebamenge imanu ga teduwari vito doguto hedi bellumat rasul bekalun ekalaange imtihan fonu fadein e rasul bekalun imam vi mihun sekalaange deenuge imtihan kuraf kombaitto teduwari imanakun imam vi kombaitto duniyavi maqsade ganwata himbes komme sehin kamega iman kama da'wa kuri anabeki iman nuwa mehun din dimaw masaleki iman vi mistakun allah ge deenan ulam ferima ebe amihunna kurimati wa fitna ki imtihana ki me iman nuwa mehun ge faratun libe uqubatai libe dutturat undagu kore ennames taqwa ga ahulwaringe sifeki allah subhanahu wa ta'ala ya kiyamanteri ve kalaange maguga ufulanje je komme taklifen hitun ruhumun ufulu ekamuge vesmihik dege birunugat emi ibn qayyim rahimahullah idalwani eggoteki eenaya waki bayge faratun undagu nulibe ekamuge wanam note enan fitunen nannakamuge wanam imtihan nannakamuge komme ehembege faratun sene komme channane komme skala imtihan taka ene kurmetlan jehene duniyek emi eiki em filene kamenon adi duniyege imtihanun salame wegen duniyega lazzata arama hodan kafarun munafiqun sharui kankam beerwegen mistakun russuma emin hawa nafs duntaka mujtama bona bununtakai ginamihunge wattafaliyen emburigen dani duniyege ulam faseh duniyege lazzata arama hodumat ennames ebamihun duniyein lazzata arama hodumattaka akula masekkaduga natijaka wegen dani ebamihun ukhrawi hayatuga daimi undagolaka veenaka kurmatilanje embima eggoteki duniyega undagu avasu iman ga horna duniyega undagala jehuna seva gotikame ukhrawi hayatuga wani rahman allahge niume wani efo goden ebamen kambodo men hasu menwe duniyega allahge imtihanun kennu koregen eim faili vejjemiha duniyega waqti gotun ena lazzate ghorves dannuwata em musibat duniyega allah jasses fana adi enayan iman ga horna evvarak duniyavi gotun echen nulibunas ukhrawi hayatuga uqubataki daimi echen ei ene filene kamennon ek embima evves gotokun algon mennan e uqubatum filene magennen allah subhanahu wa taala jassaf imtihana ka algon men kettiri vejjam duniyege uqubatu gunota e imtihana golum fawga ukhrawi hayatuga algon men vegendani allah subhanahu wa taala rahmatuga ole baykam vidalwani fala budda min husul al alam li kulli nafs ehma komme nafsaka ves wen ihsas kuran jehen eggodegi duniyege wen ihsas kuran jehi ta'ammal kur anek godegi ukhrawi hayatuga ta'ammal kur komme dimalakum ves allah subhanahu wa taala insana imtihanu kurafan فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان أنا إيمان ويس أدي إيمان ويس كم نفسك بس يتحمل كرنجينه لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء نهنس إيمان بمهاية الله سبحانه وتعالى يقرب امتحانك تكليف دنيا كمفرتم فلنجيد ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة يفهم قدين duniyege bes adi ukhrawi hayatuga bes rangalu kaamiyabuge nimumwane enesh ei duniyege bayka adawatere ves allah subhanahu wa taala ebege macha duniyega bes nasru devwan adi ukhrawi hayatuga enawani allah ga rahmatuga wa mekkam wal mu'rid anil iman iman kama furagas difi miha tahsuru lahu ladhatu ibtidaan erun ene duniyege lazzata aram em furtama kologa fenidan em furtama ثم يصير في الألم الدائم فوق دين أين كريمة وانجيني دائمي وينكاي والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس ميستكون إنسان كم مسؤولن جيفان ميستكون كتيرك ميهنا وكين نقوله والناس لهم إرادات وتصورات
මීස්තකුන්ගේ තෙරේක හුන්නාන ඒ කිමිහුන්ගේ තෆාත් තසවුර් තකයි තෆාත් බේනුන් තකයි කිමිහුන්ගේ තෆාත් වාන මිහුන්ගේ නෆ්සු ගෙදුන් තක فيطلبون منه أن يوافقهم عليها එම්විම ඒ අනේකා එකිමිහුන්ගේ ඉරාත තෆාතුයි මෙකිමිහුන්ගේ විශ්තුමා තසවුර් තෆාතුයිම එකකු බේනුවා ගොතන් අනේකකු කියමන් කුරන් අනේකා බේනුවා ඒන බුණා ගොතබ්බුණ ඒන උලේ ගොතන් අනෙම් මිහා උලෙන් ඒන දෙකේ ගොතක් කංකමුග දෙකෙන් මී ඉන්සානුගේ කංකම් හුන්න ගොත් وإلم يوافقهم ඒන ඉබුණා බහෙග්ම චානකා ඒන මුවාෆක අනුවජ්ජියා ඉබ්බස් නුවජ්ජියා ආදවහ ඒන උදව් කුරාන් ඉම්තිහාන් මේ අගමන් මෙද ෆෙන්න මන්සර් එබ්බේ කොකෙච්චි ගබෝල් කොෆ් එන් අනේකකු තබානොයම ඒ සම්පරිගේන ගාදාවත් එකමට්ටක දුත්තරාස් කුරණි ගෝනාවස් කුරණි අදි මජබූරස් කුරණි වඅذබූහු අදි අසාබුස් දීෆාන මානේක අදබුස් දීෆාන බාරු ගහලුවරින් අදබුස් සබත් දුනියවේ ගොතුම්බස් චලබ්බස් සබලා තලම්බස් සබතලා නෝනියාම් වසීෆා සබදක්කුරේ මුසාරස් සබදක්කුරේ දෆාත් බාරු කන්තදක් කුරමත්ලාග බජ وإن وافقهم حصل لهم العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم وإن وافقهم إبامهن إجوجيا مانك إبامهم كل ديلا لا فيها حصل لهم العذاب تارة منهم فهرج إمهم كفراتهم أدي عقوبة يتر لبيس دانه وتارة من غيرهم نوتهم مهم كفرات عقوبة لبيدان أي إكلون بيكا إكل الدار أنا إكلون تبين رولين بيكس إكلون إمهم ناكل ديلا لا رجع أنا إكلون تبين رولين نان إمهم مين أدب دين إكلون ديلا لما ميكلون إكلون دير ميكلون مهرولين نان ميكلون سلامت එම කොම්මස් දිමාලකුන් එනේ ඒ ඔකෝබාත උන්දගොලා කුර්මත්ලන් ජෙහෙනේ දුනියක ඒ කිමිහුන්ගේ තසවුරා තෆාතිම එම්මගේ තසවුර එද්දිබෙන් හොරනම එම්මෙන් රුස්සන් වල වෙජ්ජාසකම කොම්ම දිමාලක අම්බොරාලිස් කොම්ම සෙබ්බේ කරුහේන එබේ කරුහෙර් එබ්බේ කරුහෙර් අනබ්බේ කේනේ ඔකෝබාදෙන් තයාර තිබෙන් එබේ කරුස්සාර අනබ්බේ කේනේ අදබදෙන් තයාර තිබෙන මේ දුනියක ආලතක් කමන් ඉන්දහු දීනුන් වතුක කමන් ඉන්දහු දීනුන් වතුක ඒගේ මිසාලකි දීම් වෙරිකමයි තක්වා වෙරික මීහෙක්ගා ගොරි මිසාල හල්ල බයින කෞමින් ෆුජ්ජාර් දීම් වෙරිකම තක්වා වෙරි මීහකු නුබෑ ගෞමෙක්ගේ ගාතම් මිෆේ අනකේ වශයාගෙන් හුස් නුලෆාමි ලා යතමක්කරුන මින් ෆුජූරිහිම් වظلمهم إلا بموافقتهم لهم එමේ නේකන්නේ ඒ මච්ච මිහුන් මච්ච ගදවේ කනේ එමෙ ජාමේනේ මෙෝති එක්ගොතේ මිහුන් ආය එබ්බාවු එමිහුන් කුරා මුන්කරාතක රෝහුන් අනෙක් ගොතකි මුන්කරාතක ඉන්කාර කුරීම නෝනියම් එමිහුන තබානු යම එනෙන් අදබලිබු එනෙන් උඳගුලා කුර්මත්ලන් ජෙහු අව සුකූතු මාන් නෝනියම් අනෙක් ගොතකි එන හනු හුරුන් එවස්සෙන් නුබුනේ ෆයින් වාෆකහුම් එමිහුන් කුරා කන්තෝගත් එබ්බා වෙජියම් අව සකත අන්න මුනවත එවස්සෙන් නුබුනේ එන හනු හුරජියම් සලිම මින් ෂර්රිහිම් ෆිල් ඉබ්තිදා එම්මෙ ෆුර්තම කොලග එමිහුන් ගොඳගුලම් ෆාරක සලාම වේදා ඒ ෆුර්තම කොලගේ මිහුන් එන බාට්ටපාන දෝකොල්ලා එක මේනේකි ඒක ජාතුක රංගොල මිහින් එන්න සෙමිහුන් කුලා කන්ත කනොබයි ෆුර්තම කොල හොරජ්ජම් බනා මීන කන්ත ඒ බාට්ටාස් ලව් අන්කර අලයිහිම් වඛාලෆහුම් ثم يسلطون عليه بالإهانة يفوق دين إبا مهونගේ ෆුර්තම කොල කොටක දෝ දිනස් ෆහුන් අනෙක්කා සෙමිහුන් එනක මච්චක් අනෙක්කාස් ගදවේ ගන්නානේ මනකි බාරා නොෆුස් වෝර අනෙක්කාස් අදබු දෙනේ නෙම අදබ් නුක්තයක විදාලෝනි අන්නානේ ඒන ෆිලන් එදි හනුහුට්ටස් අදි නුහුට්ටස් කොම්මස් දෝ ගන්නාන මියත් නయ్య මාදන් අනාන ෆුර්තම කොන්නయ్య ෆහකොලොන් එනු බෑමුන් එනක මච්ච අරා ගන්නාන අضعاف ما كان يخاف ابتداء اي ام ෆුර්තම ඒන ඒ ගවමුගේ මිහුන් ගාත ෆේබීරු එම්ම ෆුර්තමන්න එනේ මුන්කරාත ෆෙනුනීම ඒ ඉන්කාරු කුරීම ඒ අන්නානකම ඒනා බෙලි අදබවර ඒනා බෙලි ඔකෝබාතවර මා බොඩ ඔකෝබා ෆෝන් ඒනා මච්ච කුර්මති වානේ එක මේන ෆුර්තම කොලක හොරි එකම සලාම වානේ දෙන්නමස් ඒන එකම ෆස්කුරුම් නතිජාක වානි ඒන එකමකුම් ෆිලම් වකින් ඔලුන් කන්තන් එවර මා බොඩන් ඒනා ෆහුම් කුරිමත් ලංජුමේ ما كان يخاف ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم إميهم كيبان إينا أدي سلام بكم غاين مس كم سهم بي كيبان إينا أدي مصيبات عندكلا كرمت لانجين هم نقطة كي عندكلا مصيبات كي كم استاق إينا كرمت لانجين كامك هم سؤال كي مصيبات عندكلا عقم سلام نوا إروغا අල්ලාහ්ගේ දීනට්ටක ඒ මුසීබන් උෆුලුන්ගේ හේකොම් බොඩි නූනියම් දීනා දුර දීලාලන් හුරෙමෙ ඒ එෆාෆවස් ලිබිමෙ අදි ඔකෝබෑවස් ලිබුන් හෙජේ හේකොම් බොඩි ඒ මිතංග සවාලක
ehma ekama kurmatlan jehene jeheruga Allahu ge mawga eti tahammul kurun ei ene dharma asa ma bodu goteke ene kitem baran ei filan ulunas emihun russang ulunas kommas duha kun emihun nuata ehembe ge enaga bola ara ene adabu dene duhen imtihan quran duhen annana eki filena kam nune ehma Allahu ge deenuga sabitu e horun ei ena hiyokum boduga ekamuga ene adi undagote kurmatlan jehunas efo vidalwani fal hazmu kullal hazm hemma warugada azmai kerun terikamaki fil akhdh bima qalat ummul mu'minin aisha radhiyallahu anha ummul mu'minin aisha radhiyallahu anha vidale basfulu hifume ei muawiyah ko faanu ekamana liubi e sham karaga muslimun vere ko hondai muawiyah fa liubi timan kade ko faana liye devare nasihate ma digunuko kurkur bahek vidalo devare timan ke bane ge hifumattak din mi basfulu vidalo ekoma man arda Allah bi sakhatin nas mistakunge nuruhuma ekwas Allah guruhum hoda masay ko fimiha kafahu Allah mu'unatun nas mistakunge dutturataka undagutaka musibataka Allah ena salame kurba me irshadake muslimunge veriyaka devwa fen irshad me dagumentere mihun Allah ge deen fennan obba edila na fa mistakunge ruhumaddani gina vote hodagen gina mihun kamyab hodan verikam gabadu hunnam vek nuniyam e mujtama gonna fasehe goten ena dilalaage mistakun roma gine mihunge taid hodaage ena ulam vek ekamege natija ka vegen dani e mistakun enaage bolan ara ganna dos emme fam kurmatlan jen embima Allah taala ge deenuge hisabuga e deen katilafa mihunge taid hodan mase kuranya ei ekam waane gotunune me ummul mu'min aisha anha muawiyah ku faana devi wasiyata kimi ma nabiy sallallahu alaihi wasallam basfulu ko nangwa afa basfulu me man arda an-nas bi sakhati Allah kafahu Allah mu'unatun nas Allah subhanahu wa ta'ala ge me ruhum hodwa mase kuramiha ei mistakun nuruhum kamuga vies ei enaga hadaf kamuga vejjiyam Allah subhanahu wa ta'ala mistakun na ena detere gonna kanka ekalanga fuddawa devwane ekamake ena aswa kanuje dem vidalai waman arda an-nas bi sakhati Allah adi Allah ge nurussew ma eko mistakun ruhum hodam ule miha lam yughnu anhu min Allah shay'a e mistakunnan Allah taala hadratun anna kamegga evves kamen ene fuddanu deven Allah ga hadratun anna evves kamakun evves manfaen e mistakun negen hasil nukod devene envima Allah subhanahu wa taala russum hoda kam gwanama mistakun ge dutturataka mistakun ge faratun ene birugonna kantaku man Allah ena rakkater koddewana hennames mihunge ta idai mihunge ruhun hodumattaka Allah nurus sewun aragem fiyam arankanත garagane emagun dilala fikam gwanama den ege sewun ekalange fonwa musibatak uqubatak salamek koddinuga e mistakun kurwen ham evves kamen ona ehem bima mi algonmege imankamuge mingon asaskam gwan efo vidalwani ni ibn qayyim rahimahullah genno abas vidalu faman hadahu Allah wa alhamahu rushdahu ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل محرم هم الله سبحانه وتعالى ميكن هداية دكوا إنه تدموج إرشاد كلام إلهام كروا في ميهكم ووقاه شر نفسه إنه نفسه نباكم ركعات ركود دبا في ميهكم امتنع من الموافقة على فعل المحرم حرام كم كرمان إبسومان إنه مناوي جنانه كتم بيكو إنه إكم كران مجبور كوريس نونيا ميكم إنجيس نونيا ميكم بارليس nuwata ekan nokoffinama ega biruwarikama ekkam bunnyas Allah haram kurabi kamek kuran ruhuman ena dekol hadan wa sabara ala adawatihim adi ebamihunga adawat terikama ketteriwane thumma takunu lahu al-aqibatu fi ad-dunya wal akhirah effa gaden duniyai akhiratuga heyo nimun wani Allah taala ena she devwafa kama kanat lirrusuli wa atba'ihim ei rasul bekarna ebekalunga atba'unna man Allah heyo nimun dunya akhiratuga debi fadainne ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة نفوق الله سبحانه وتعالى أنقوا فوني إيمان كمغ تريك إبس كهلا علمك معنى كمغ إيمان كمغ فون كمغ نغس كمغ حقيقة نينجي إيمان كمغ تريك وانكم دعوا كرمين قالوا وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه إيسان فريقين الله سبحانه وتعالى دينو جينين جهون مصيبة مستقم فراتون أي إبامهم دينون نيكمجن دا درجة كمكمغ الله كعذاب كمغ إبامهم هدت
وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم أي رسول بيكرنا إبيكرنا تبابي ميهن نبس إبيكرنا خلاف ميهن فراتهم وفرن جهن وندقلك جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان هم يقولون إيمانكم قاهل ورين الله إيمان وكم مستكون عذاب سلام بفدين إبامهم إنه باكم ندقوت تحمل نقران وكم قص الله كدين دوكم إبامهم نيكم كن ده حسابت فالمؤمنون لكمال بصيرتهم مؤمنون أميهن لبفا إيمان كمجة ماتيري بصيرة معنى كي الله معرفة كو إنكما إيمان كمجة حقيقة إنك فاتي مصوب فروا من عالم عذاب الله إلى الإيمان الله عذاب ركاتر بإيمان كمن إبامهم ديه وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب أدي دائمي عذاب سلام ومتك دنيا من كرمتوا وغوتي كود عذاب كان إبامهم كتربي وندقولن إبامهم كتربي وهذا لضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم ففر من ألم عذاب إلى ألم عذاب الله إما الله تعالى قعدوهم وإيمان واميهم إبامهم عذاب تكن الدنيا کے دماغ كم كتري نوع إبامهم الله سبحانه وتعالى عذاب أنكا سبامهم نكرمت لانجي فجعل ألم فتنة الناس في كثير منهم بمنزلة عذاب الله ميستكون کے اندقولون ركاترهم الله عذاب ركاترهم الدرجة كم جميعهم هدي وغبن كل الغبن إفويدارني إم مويا سيكو كنت تتريق واكم كي إذا استجار من الرمضاء بالنار إينا هون وليغ هرفا هون سلام بان بينغوس ألفان غندك فمالون أي إم مويانغ سيفك أي مهاروا هون وليغ جم إفان أغاف إفان هوني مان إفان أغاف هم سينه بهره إكم إين كن نقرأ بين إغوتن نهون نامك إين سلام بان بين دوبوا غوس ميادنا نارك ألفان إيسام فرينغنا كم في جيسنا فا عند هوليوان هم هون وليغ هرما اختيار نكم ألفان فما لميها كي أي إم سيكم هي هم دنيا كمي نكتة كي أقومنا كيكور وين أي وقت كولين هندو كولين أي كيكور ويجيكم كوانا ما أقومنا دنيا كفاه كهايا بس دكتور ويا سمام وانا نمس إيه كنكوري أقومنا ديلا رافيكم كوانا ما دين أقومنا غوتي دائمي نركاتير كمي نركا أقومنا دبيتي بنجهم إيسام فريقين سلام بان دانة تانك شكوى كورن دانة تانك يدوك أقومنا كنون نانه مي ابن قيم رحمه الله بيان كربا فوا مي آية مراد وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله علم من طوى عليه صدره من النفاق أدي الله سبحانه وتعالى إكلانك رسول الناي إكلانك رسولك لشكر نصر دفا إبامهم كمتش باروري كربا في نما مي منافقون بني أهار من أصله كلام من نايكون نبي أنا كل دي لالي مي هريسام فريق كوري ملو عندو كرم بك الله نصر دفي ما هريسام فريق دين إبامهم داني එමිහුන් නාකේ මුනාෆිකුන්ගේ උසූලකි ඒ අබුදුස් ගදවා කොලක තිබෙන කාෆරුන් ගදවෙච්චාම ගනීමා බහා ගඩේ ගෙතා තිබෙන පුනාන අලම් නස්තහවිද අලයිකුම් වනම්නඅකුම් මිනල් මුමිනීන් අස්තු ආහාරමන්නු කලේමන රක්කාතරිකුම් හොදාදී මුමිනුන් කිවන් කලේ සලාම කර මසෙක කුරි අනෙක් කොල මුමිනුන් නස්රුලි බිජ්ජා මෙතාවස් තිබෙන ඒ මිහුන් නකිබුන ආරණ කන්නක් ජමාතු නමාදුකෝ මුස්ලිමුන් නේ ආරමන්න කෙහෙම ඒතරම් බස් දෙකොලොන් කාමිහුම් නිෆා ගහලුවරෙන් කොම්ම කොලකොම් එච්ච බෙහිස් දුනියවි කම වෙච්චා මෙමිහුන් ඒතනක තිබෙන මේ අගමන්න වර ඉබ්‍රත්තරි නසීහ කොල මිතාංග ඉබ්නු කයිම් රහිමහුල්ලාහ බයාන් කරවාෆන් එෆෝ මුස්ලිම් රහිමහුල්ලාහ ගෙන්නවාෆෝනි රිවායත එනස් මේ රිවායත කි සහ රිවායත දයිෆ් රිවායත මේ රිවායත ක මාන නගලොක මිල්මර විදාලවනි විදාලව අන් සঈද් රදියල්ලාහු අන්හු මර්ෆූඅන් සঈද් රදියල්ලාහු අන්හු කිබන් රිවායගෙන් වේ මන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ආමය حكم فلان هنا مشكورين دنا في الحديث صح نكون إن من ضعف اليقين يقينك نكمتكم بالكشكم كتريغا واكم كي أن ترضي الناس بسخط الله الله के नूरसे मा एकवस मीहुं गरहुं होदा मसे कुरम मीहा के ईमान कम बालिकरिकम وان تحمدهم على رزق الله ادي الله दे रिज़्क़ मीहुं न हमद कुरम मीहुं न सना कियो रिज़्क़ देवनी الله एक मेग तारीफ में हक कुरन मीहुं وان تذمهم على من لم يؤتيك الله
adi Allah tiba nudevvi echchakama de emihunna badabas bono emihun adi mechchigo miheku sodagatu echche bahanga ya mine nudi menadi mechchigo mi tima ada kurunje wajiben ada nukura kam gwanama masselenne e nadi me echche bunai da ehenna mes miheku de echche e nulibuni ena nudinumuge sawbun e rizuku banduwi ena kun kantakkuri gotuge sawbunne kya ene adi ben echche gomuge sawbennen ei Allah subhanahu wa taala devwa rizqa mihunnak tima libe rizqa mihunna ta'rif kurma e rizqa mihun gatun libe echchekama dekuma wakiche nulibun ei waki mihegge kamaka deki ene adi ben echche goma mihaga iman kamuge balikashe kamuge terem wa kamake demi dalwani inna rizqa Allah la yajruhu hirsu harisi Allah ge rizqu ei fahargas miho ke kamang edum verigen ule edum veri umakon annecche nunek e nune sawbak miho ko ekamang hituga onna shawgu ekamak kura maseken ege zaatuga e nune tima mustandem go sawb nangol argumen mudahoda masekurum dinu angafek ekam ko argumen tere bayme waram masekure anabba miho kobwa karing ene gatimage miho ko lak bod mustanje marui effaru ena bod milinaraka veskamena nukur ehmima hamekeni tima kura masekken ei ege zaatuga e nuna rizquge maagana sawbak Allah subhanahu wa taala ekalange iradu kore alakan iradu kore waraka dev algon menna ekkam rizqu hoda mase kurmak e miha ekam gon hirs ekam kura masekke ekam gon edum verikan e nune hamekeni rizquge wasilataki wala yarudduhu karahiyata karihin adi evves mihege rizqu radden nuwane mihege liben onnoche nuliben nudane ekam miheku nafrat terviyakas ekam mihum birugannani wakimiyek nurhijja hana nulibidane Allah ge rizqu mihaku musandi vedane ti gitem beku dakkundi vikagen tibba ena musandi vede adi ekam bayak idikola maseke kuram danikoms hasadala kankan idikola rawa ekam viyanude maseke kon ehen tibbame Allah ena musandi kuram aneka goma abodu maseke kuram dar haramen halalen nubala hodum dar ena hamadashu nuniya maneka waram musandi fama emme faharaku muli miha ko bangurodu ame hinga hadisa emmi ei sampere muli miha wagiru nikamedi ei argument tere gine far musandi mitibene e baar darani tannaga bank taka daraf ehen tibba kulli ekan dima hadisa ko muli miha ga hayan ekkongama magumadi salanja hisab hingat ei fudun terikam bayme hodawa tibi darani ge zariyain ehema emihun na dakkafa ituru echen nonnana amille mudas horigotan horinama diyama hisabun edi ituru kamengena genek e names hsegi mihun gatun hoda hori ete baar ete million rupiya ge darinna me hisab ek nimigene nudane e foga mujtama gori emme nikameti fagiru miha kam gena vegen dane iyega enak mujtama gori emme musandi miha kam gamihun belimi em rizqaki mihen onne chekamakan algon men wakimiha ku deke birakun wakimiha kruliya stane nulibidane nulibega wakimiha ka echchewa ei algon menge iman kamuge balikash kamuge terem wakameke mitanga mi basfulugo bayan kurafo ni basfulugo maana dangoloko hennames nabiy sallallahu alaihi wasallam hamaya ufulafa ufulun e sanadugo masale uleti hadis daif kam ilmu ri midalafa me sabago me mere fidalo kurkulla yad kurbiya dengan narega baki en hadis adi ben adi mi babun narefa faada ta gabeto agum wahadakkani hada wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh